اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 یعنی تختی نمبر 8 سبق نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالب زبر ذا زاوا پیش دو زا یا زیر زی زا زو زی. فال زبر فا فاوا پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. میم حالف زبر ہا ہاوا پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی. یا الف زبر یا یاوا پیش ہو یا زیر یی یا یو یی. حمزہ الف زبر آ حمزہ واو الٹا پیش ہو حمزہ یا زیر ای آ او ای. جیم الف زبر جا جیما پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی. دال الف زبر دا دالوا پیش دو دار یا زیر دی دا دو دی. زال الف زبر زا زاوا پیش دو زا یا زیر دی زا زو زی.